ورزش نتنه ماچه که ام روزانه لی تماشا دکن لی او دبستانا آواکرنا کسایتا مروفانه و هر وها پیشخستنا جوانانه به خلک کنو ج برنامه پیشنگ شورشی ام پیشبری ونه دوی خلک خدا عمل گل یا نیا برخودان به تیما فوتبال پیشبری وبن به هر ناس بکن ورزش جبو جوانان تی چواته هر وها گرینگیا ورزش چیه بمربن ام کلی به هر ناس بکن دم باش هیویدارم تو باش بی؟ دم باش سرسرا و سرچاوا سرچاوان گلک سپاس دکم دست پیکش برا قوت به ساغ به سپاس جواره ساق به سپاس انت ناس بکن کاپتن محمود سلیمان راهینر تیم شبابا خورتا دیانا برخودان سپورت سرچاوان گلک سپاس دکم کاپتن بله کاپتن وقت زانین لیانه برخودان گلک تیمین جور بجورین ورزشی هنه تو تکاریش مرا قالوان بکش کنگی فهاتیا آواکرین و هر وهانا روشاوان بچاویه اول شيء خير هاتنا وقت كدي سجاره جدا ونهات نفر حاضر بوم مر يانا برخودان سپورت شخوا ايرو پروردا تيما خورتا هي خورت فوتبوليه شخوا يانا برخودان ده 2016 هات دمزراندن سرا استا جزيره بو بردوام كر قالك خلات جيب تستخستن يانا برخودان دهندري خود ليسكي جماعي هنا وفردي هنا مجير دبيجن جماعي شوا باسكت بول كرة السلة وفوتبول كرة القدم باسكت بول بتيما خوي جناهي وتيما خوي خورتاجي هي وفوتبول جيب حمد تيمي خوهنا يه براعم أشبال ناشئين شباب ورجال وهفالي جنجي هنا فوتبولي شوا ديسكي خوي فردي جديانا برخدان سبورت جوكا ماسي هي كرة طاولة وشطرنجي هي الجمع افلیسکی یانا برخودان سپورن شخوا وقت مشترکو ام پیشید سر آستا جزیره بون ده 2016 هات آوا کرن ما مشارکه کرد بطولات جزیره ده بطولات مجلس سپور و یکتیا ورزش جزیره پیراد بو 22 نادی هبون سر آستا جزیره نادی برخودان جیک جوابو قالك خلاص جواب دست بيكي مشتركوا مبدأ خستن سر مستوى فئاتا سر مستوى العاب فردي نادي خويايين براستي خاصة العاب فردي ده ود فئة شباب دجي شباب كرة قدم ده پشترش خواهد گوهرتنی سپوره ده اکتر در باز بود 2024 یکیتیا ورزشی سر آستا باکر رجلات سوری هات آوا کرن شبو باکر رجلات سوری رقعه جغرافی فرابو يعني نما تنه سر آستا جزیره بو سر آستا همه کانتون باکر رجلات سوری بون هم بیجم منبج هبو طبقه هبو رقه هبو دیرازوری هبو جوا همه درا و آلانا انديه هبون مستوى دوري قال لك يجي بيشكاتي بو بلند بو هما وقت مستوى دوري سوري بو يعني تكاري بيجي ماجي وقت انا برخدان تيد مشاركه كير بعيني فياتا ام نادي ترفيع بو مستوى شمال شرق سوريا ام بيجن باكر رجلاتي سوري الورجي ام حاضر بون العاب فردي ديسا قال لك دس كفتي مبدس خستن مع خلات ستاندن سر استا شطرنجي امي يكمين بون گوکا ماسه تاولیجی امی یکمین بون نافدار بون کسی که جمعیت لیستن چه کسی که کاری تدریبش کرد و چه لعیب بونجی اصلا العاب جماعی دیجی فریقا میسل مرتبات دواستن اصلا رجال اجیده رجال ما كرة قدم دوري ممتاز دبون ما قريبهم دوري ممتاز ببينن وشباب ما كرة قدم جي ام تصنيفي اهلين دوري ممتاز بري اف روشي داوي دركفن اف شريك هات سر هرم ما باكر رجلات سوري نما انا كاري انتجراسيون دبه شخوا بري بيناجي ام وقت بيجم شامبيونا جزيره نجي سر مستوى شبابا هاجوانا افتيما ميدانا پرورده خود بینه عینی وانا بری شش ماه يعني رقم یک در کتن سراس جزیره ما دورستان امو یانا اسایش بون مباراه نهایی ما قریب هم دستخن و هم سرکفن شخوا جبرگ نادی ولو پیشکتی بو جبرگ خباتکاری و انسانی زیرک بون باش بون لعیبه و انسانی باش بون
هم مستوى خوي اخلاقي واجتماعي ده وهم مستوى لیسکا خودجی پیشکتی بون جبر وینا ریوبریا نادیه بریارستان نادیه سر آستا سوری جی انتگراسیون ده هل بجیره شبو قارب لیگا سوری حاضر به سر آستا اتحاد سوری جی حاضر به شبو کنزالین انتگراسیون هرم متیم شاندن لنابرا ریوبریا خسر و مؤسسات ویده نابرا حکومت شامیده لفر سازیه وک همه سازیا سپوری جی ام بیجن مجلس الرياضي او هيئه الشباب والرياضه او يجي دمج مديريه الشباب والرياضه ببه سر مستوى وزاره الشباب والرياضه سوري فدناف ده انديجي هن يك جوان ناديه ما يجي ناديه برخدان سپور اوراقي خو فرمي مقدم عندنا مجلس ناديه هاتي تاسيس كرين هاتي شكلاندن نا حاضريه خود كن ام درباسي لیگا سوری ببین ام جی وک ما وک اندی بری حاضر بون ور چه نادی الهلال به چه نادی جهاد به اسلامی مجوار هنه چه نادی الاسایش به سردم به ام جی کارا خود کم کاربن درباسی سوری من هر هبنش كداورة سركفتني دغاسم والوب بيروز دكم يعني فان سركفتني كوا قزنش كريه دفان سالين بوريدا يعني وحيانا نها بتايبت از دغازم مراق بكم تاني سر زمان قالك ليستوكن في يعني هي يعني برخدان براني يعني دفان ليستوكان ده يعني هري زيدا كجان بشتي مراق كرن ناو جوانان ده يعني هري زيدا جوان بري خدن كجان ليستوكي قالك سباس جواري جاركدن شخوا يعني بيجن بين سر هرمي بقشتي وباجار قامشلو تايبات ام كارم بيجن وك برازيل يعني جالي سبور ده دريه كوجا مالخ الا ما الاستقبال كتير هبي يعني كسكي مراقي وهي سبور بليزه شوا غايتا ما ارمان جا مجبي ناديه وحما حركات سبوري جدي هرمي متشبو ام كارم واجوانا جنباشيا شارعي كولانا ام دورخن ام كارم وابين جي خو استاد سپور دی بگرن چه لیسک به نخمه اما امکاربن چند ساعت اجرو جاوی درباز کن به سپورش بر سپور صحت سپور ریخستن کردن سپور رح سپور نه هندکه بهتر لیسک متید مراقب کن وقت مشترکو فوتبوله وبالاخص يعني كرة قدم في شبابها يعني في يعني جوان تين حاضر دبن جبر قال لك زحمتيه جياني هنا جبر مشاكل زحفن جبر روج نخوش سر جباك درباز دبن فمالبات جب مرالي كارم براستي بري زاروك خود ددن چه ددن سپوري شبو كاربن فيدا كي جي بكن هم جالي ريخستن كرني دجي وهم جالي صحت دجي وهم جالي ببن نافدار جي جبر سپور نما وك بري يعني بري تاني مثلا هرمي مدبو انا درت كمن سر استا سوري درت كمن سر استا يعني دولتي در دوري جي يعني هيفيه ماجي افن يعني مالبات بمرالي كاربن او الیکاریا بردوام بمر بری زاروک خو بدن میدان سپوری چل جمع به چل جمع با اندیه ده بجی یک حاضر ده هرمی ده جبر خلاص جوا که في شبابی جوانا یک جه سپور يعني بله بگومان از وی مراغ دکم يعني تی چاوری کرن کو اویانه انگو تیمن و يعني دمن پیش ده سر آستا سوریه جی بماچان تفله ببن و بلیزت اري راستش بر دسبيك يجي مشتركو باجاري قامشلو بتايبات وك برازيل جاري سبوريدي برازيل نافدار دولتي نافدار جاري سبوريدي قامشلو جي عيني وك برازيل بري دم رجيم بعض ده يعني حكر عندبو تاني نادي نادي تاني هبون وانا تاني بون افجي جريداي بعسيبون خورتي ما دهاتن اقصا كرين دهاتن دعدا قال لك الوادبو قال لك انساني نافدار هبون قال لك كسي سركتي هبون ندشت المجال ندانوا الفرق غايتها مجيء يعني بيجن شقا انديه بر ببن اف نشاطات سبوري بر ببن او قاجوانه ما فلكي دفري وجي خوتيت بگرن وكاربن خوتيت ببينون در كم سر استا سوري ارمانجا ما اف ان شاء الله نبگين قالك سپاس كاجي تو هي باوري تام هنا بگينن ارمانجا خا قالك سپاس جبوا و سركفتن جواره دغاس سر جاوا سپاشتر وش همه اكيب روجاوا تي ديره سر جاوان قالك سپاس
دم باش هفدارم تو باش بي صاحب جالكس باس. قالك سباس انت ناس بكن نافي ما احمد از لعبه شبابي ناديه بالخدان. سر جاوا احمد بله احمد تو وقت الاستقبانه کی جوان جوانه کی کرد تو و لیستوکه دلیزه باشا فوتبال تتجه خوگرتیه جبوتا فوتبال تی چواته انگو ورزش تی چواته يعني دسبيك ده يعني ورزيش شتا حري مهم لاش انسان ده يعني انسان مثلا بورزش حاج تكارب يعني سير به جواني ما بكشتي انا مثلا دوري ورزش الكفن شري طيبت سرواتي مشاندين مثلا دريا تليفون ده بموبايل به او مخدرات به او تشتي نباش بن يعني اسبيبي ما جواني ما تبلي ورزش ببن علي كاري ورزش خبيش بخن يعني ورزش تشكي قلكي باش. بله بله گلک سپاس کم قوت داشته تانی سر زمان یعنی ورزش گرینگی کی خوی تایبش بو جانا مرو جانا که تندرست ہے یعنی تش کنگی و دست به لیستوکا گو که کریه تش کنگی و جی خود یعنی برخودان دا گرتی والله خود دست بيك ده يعني ابو دور تقريبا 12 سالي مزلزم سبوري طبعا دست بيك ده من بتيما قنديل مدليس بله تقريبا ابو 3 سال از بتيما برخدان رجديزم فياتا شباب ار دست بيك وحيانا جيم بردوان دكن يعني. بله بله سرکفتن اشترا دقاسم هری زده دلیستوکا گو که دا رویتیا تی ورزش دا هری زده یعنی کی پشتگریا تکر هر وقت چه تباندور کرده کوت گو کپ یعنی فوتبال هل بجیری شخوا دست بيك ده ايه بش قلت يا مقرت يعني كابتن محمود بو مدربي ما بو اشتيما قنديل ده وحياة انا جس بيرم يعني 12 سال تقريبا يجدف لي نقريا يعني ايه بش قلت يا مقرت او بو يعني ومر ساكنني يجدف من نقريا حياة داويش يعني. بله بله ترهبی و سپاسیا مامستای تی دست بکی دکن بله تانی سر زمان یعنی لیستوکا گو که جی نه لیستوکا که نورماله یعنی زور و زحمتی و هنه یعنی به تایبت تجی وقت جوانه کی تج بچکانی دا دست به لیستوکه کریه دست باروجا خدا تحزه کی به لیستوکوانه کی بچاوی يعني شخوا الاستيكا كرة قدم يعني بتمارين تبيش كيف يعني كسي جو بمرنه وبيش كيف براستي بيجني كسي جو نمرنه بيش ناكل يعني تشكي اساس كرة قدم يعني ويعني بشروج جامد يعني از خوازه مثلا لعبه كشتيما آمد سبور کیفاتش آمد سپورته كيف مش فريقاتي ما آمد سبور بقلب. بله چما هری زده آمد سپور بالا تدکشینه آمد سبورت فريقاك مي كردي يعني ولعبه قال لك كيفاش يعني تيمك سركفتي يعني. بله فرمات انگو کنزا آمد سپور گلته ہے یعنی نه والله القلب منينه بس يعني اس بي في ما تيما آمد سبورت ما بشيني تيما ناديه بالخدان كشتير يعني بله. كشتياي بقدر يعني بله او بش كشتيا ما بقدر يعني. بله هنجي هي فيديكون روجا کی بحفره بلیسد اري والله في يوم هي امروك ام تيما بالخدان وتيما آمد سبورت مباراه كبيسني. بله ان شاء الله دمك ناس دام بحفره بلیسن جبوتن ها پیام تا جبوان چیه تو غازه جبوان چه بیشی يعني بيامي مجوار اس بي في مت تمي كاري وسركفتي يعني وسركفتي نجي وان شاء الله حياقو هبنجي وسركفتي بني. بله 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 داوی دا بانگا تا جبو توای جوانا را چیه او جوانی کو دوری ورزش کتنه دبن باندورا شری تایبت دا و به ماده هشبر و باندور بونه جبو وان تو چه دبیشی يعني از بيجم اف جوانانا تبلي كاري سبور بن مثلا سبورت شكي قلكي باش يعني انسان كي قلت تبلي كاري سبور دبي جوانك به او تشتك به مثلا حرتش تجبير ذكر يعني سبورت شكي قلكي باش جبو تندرستيا ويجي باش وجبو كيف خشيا خوشي بكهم يعني از بينم سبورت شكي قلكي باش. بله بله گلک سپاس کم قوت بشتره سرکفتن اشتره دغازم ترحبی صاحب قالك سباش بو قناه روجا باش سر جاوا دم باش هفدارم تو باش بی دم باسر شباب گلک سپاس کم تناس بکن از عبدالرزاق من باجار قام شلومه
لعبه تیما برخودان سپورم. سرچاوان عبدالرزاق بله عبدالرزاق تجی یک جه لیستو وانین یعنی یا برخودان یا بشا فوتبولیه ام کارن ناس بکن تش کنگی و دست به لیستو که کریه تا چاو جی خود وی تیمی دا گرتی دست به که ده وقت حرکت زانن انه هر زاروگ دماغ و چید به هدی هر دم يعني كيف عايش لیستو کارته ام دست به که يعني از ذهین زاروگم از مزند بوم ام دبستان عادل تاخامت هر دم به فوتبال لیست هدی ما خبيش خس حتى ام گیان استا اندیا و درباسی اندیا بون هم دو تیم برخودان دنه ام حاضر دکن ام بجداری دوری مازنتر ببن دوری سوری ام بطل جزیره بون مثلا شمال شرق سوريا جيل مليس وانا محاضر اخذ كن درباس دوري سوري جدي بله سرکفتن اشترا دغاسم بله عبدالرزاق تانی سر زبان یعنی جبچوکانی دا او مراقتی کوت بشا يعني فوتبول هل بيجي تشخرا فوتبول بليزه يعني تد كولان دا بچوكاني دست بكر حياته گشت و استه يعني كي پشتگريات تكر كي دعم تكر كد و بشه دا تو هنا خب پیش بخي هر دم مالبات پشگریا زارو کات کشدم اكو زارو دنه لجبرگ خوندن امجي هبو و خوندن پچکی استنگیج مرشد کر ل هر دم مالبات پشگریا مت کر و ام دهات ام فوتبول جدلیس حوال و بردفن کل سرمت سکن واجب پشگریا مت کر و الیکاری گله کی مرد کر بله باشه سرکفتن اشترا دغازم تا قلت هم دخويني وهم دلايزه تش دخويني كجان صنفي دراسه از بشا بجشكيت قينم لزاينگها روجابا و هم استم تيما برخدان جرليزم بشكل اصلي هنا لقده هر بجشترا يعني باشا بجشكي زحمتي خو قال لكن يعني وهم تدليزه يعني تتشاوي دما خبري خستندكي يعني تهم دليزه هم باشا بجشكي وقت زاني خوندنا و ضعفه يعني تشاوي دما خوري خستندكي راست باشا بجشكي قال لك زحمتي جالي خوندن يجي ساعات ما قال لك دو دريجن ام جسبها درن دوام حتى ساعات 4 5 10 جاري ام دمينجي لجاري ام لبورينا خوش دكتورات فازن يعني ازنه دن مروام كارم بيندر بليز جاري ام ازنه جور فازن جاري ازنه جور فازن وقت دن رو شوا يعني في الاستوكيجي مراق دكن وهم خوندنا خو يعني سركفتن اشترا دغاتم راستي ريخستن كنا دم نوبرا خوندني دا وهربا نوبرا كار يعني مراق كنت حزدكي يعني لستنا گوكي پر باشه يعني بتايبت از غازم ناس بكم تاني سر زمان تهم دخويني تهم يعني دليزه جبوت سبورت چوات هي سپورت تیواته جیان هاورجین ام حواله خبرن ام هاور جواکه که آباد کن هاور لیسه که آباد کن هاور سر مستوى اخلاق نزیکی هفت دبن سر مستوى کارن ریا گوگی گلک شتا پیش بکن چند داخل پیش بکن ام فلسفه خو پیش بکن اخلاق خو پیش بکن بله عبدالرزاق تانی سر زمان يعني قال لك مجارا يعني سبور جبوته چواته هر زده جدما كنت دست بلستنا گوكي كر چري زده بالata کشان دجيان سپور دا جانا تي روجانه ده براسي دست بگوگی کرج برگ متخصص بگوگی بليزم چاوا انه ام ان كومك جهفال هر جبن ام بحث عبدو جبرتكن ام خو بيز خنجالي بدني دجي متخصص مي انه ولو يعني لاشين بشدياي ام كاربن هرن ورن ام يعني حفاظ السر تندرسي اخوي يعني لاش خو بكم جيانا بحفالار يعني تندرستي وهروها جيانا يعني بحفالتيرا هري زده كيف تجربة بالات دكشينه بله عبدالرزاق دما كومات چه دبن ماتش المزن يعني گل دردرا و کم دبل و تماشا دکه نما کت درباسی هولا ورزش يعني هولا لستنا گو که دبه تو چه هستکی؟ باسی دما کو بری ماتشا ده ام هزا خو خوردکن ام به مورال خو گله کی بلندکن هم الاستقبال هم مو هم جي بردف كن ما كابتن ما كوتش ما ايجو سرمت ساكنه مورالي ما قال لك بلندكن ايش بوكم درباسي ما تشبن ام كاربن بلايزم كاربن هر ور بله بله قالك سباسكم قوات بجوار جارك ديتر عبدالرزاق تجبو تواي جوانان چه دبيش يعني تواي جوانين كرد كو بري خو بدن ورزشه لدو تشتين خراب نباشيان نگرن بله جوانين براستي قال لك جاري هاي واجوات هي شاشتريات كن يعني بس هدي كارم واشاشتي خد شهر سر بكن
کارن نزدیکی فوتبال بدن فوتبال تشتکی گلکی باشه هم جلا اخلاقی ده هم جلا تندرستی ده جلا گلک تشتانده برو کار چادا خاطی ده پیش بخه از هیویم همو جوانی کو کار بن تبلی فوتبال ببن هر وا يعني تیما مش هر کسی فکری کارن در باس ببن ام هیوین کو همو جوانی يعني سر خب سکن خب هیز بکن و بله قم قاتل gelek spas dikim serkeftinê ji te re dixwazim û înşallah xwendina xwe û her wiha vê lîstûkê bi serkeftî her tim berdewam bikî. گلک سپاس بو و بو روجاوا تیوی Ser çavan gelek spas. Dem baş evdarim tu baş bî? سرچاوه لە مامۆستا خێر هاتن Gelek spas dikim destpêkê ji te re quwet bê em te nas bikin. میتساقی ناوێت ئەحمد عومەرە ئەز لاعبێ تیما بەرخۆدانم یە فەتبۆلی Belê. وەز پەیمانگا وەرزشی دخوێنم Gelekî baş e serkeftinê ji te re dixwazim. Belê tanî ser ziman tu hûn li stigvanî hûn tu xwendekarê peymengeha werzişê ye. Ji bo te sportê çi wat heye? دەستپێکی سپۆر ژمەرتێ ژیان تشتە هەری باش دەبێت دنیای دەومەت حیاتا خۆ دەکری سپۆرە ji بۆ بۆ ینی دەستپێکی دە ji بۆ جسمەیەکی باشم و یەکی دووری تشتێنە باش دکێ یەکێزی هەبارێ باش دکێ تیمامە تیمەگەگەگی باشە و سپۆر هەموو باش ینی نەبەس کوردقەتەم ئەز پەیمانگەها وەرزشی دخوێنم ینی ئەم گەلێک شاد بن چ کوردسەلێ بێ تایرا بێ ألعاب رقيقة بي جامباز بي طاولة بي هم فحمو كاتبين هم كرة اليد دبن وبس يم هوايتهم كرة القدم از 2019 فا از درباس كيما برخدان بوما وحتى إيسا عجز ديدم وإن شاء الله ما يدد مصر جبن İnşallah. وما هيجي دبنين ويعني شغلي حيفان هوا بحق صالم از في Gelkî baş. و هي بري فأحداث شبين أحداث في تاريخ شوي تیمامە یەکەمسە جززیری بر یا شەبابە بتوڵا شەبابە چێ بوو ئەم داخوازی ئەمە ئەم هەرن دەوریا سووری ئەم ژیوەکە نادیا هیلال نادیا جیهاد ئەمژی ببن نادێکژن دەوریە سووری ینی طموحاتمە ئەبن وانشاءالله ئەوەی چێ بێ هەکەرە ئی ساڵ بێ ساڵا وەرن انشاءالله Belê înşallah demek nezda ev yek pêk were daxwazê we hemî pêk werin. Belê te anî ser ziman yanî tu xwendekarî her wiha vê lîstokê da te cihê xwe girtiye yanî. Te ji kengî ve dest bi lîstoka futbolê kiriye. Her wiha çi astengî û çi zor û zehmetî di rewîtiya te yê lîstina gûkê da derket. بله از همه شغلش 5 سالی همه وقتیم هم شروع دبستانی صفحه کیفم فتوای دیزن لحاره بی ولا چیل دبستانی بیم بايرا 2019 وكم كوتيم از حاتم تيما برخدان دناف حاري وتيما برخدان ده يعني جباري ناديه بشكي Akademiye. اكاديميه بيشكدن شي دبي هيك اصول علمي هيك فيرد بي هيك دبي عقليه كمحترف Belê. اما الحاري يعني هو انسى هوايته اما بس دماغ ديك درباسي ناديه ببي نوكا كحاري هيك بيش كفي طموحاتي هيك بيلعبك محترف يجدد فربي دركه فيش دربه هاي نادي اوروبي افهم Belê. Te got te biçûkanî da meraqa lîstina gûkê kir yanî futbolê kir. Herî zêde yanî seranserî cîhanê wek tê zanî gelek tîm hene yanî. Kêfa te ji kijan tîmê re tê? Tu kijan maçan zêdetir temaşe dikî? Ango lîstikvanên herî zêde bala te kişandiye yan bandor kiriye ser te kîne? بلي تمام يا كم ريال مدريد ولاعب يكو اعتزال كري توني كروس ويكو حتى هاجي ديزي كيف مش لتين ياردي Belê, gelkî baş e. Belê tanî ser ziman yanî ev lîstikvanên ku herî zêde bala te kişandiye. Tu jî dixwaze bibe lîstikvanekî bi çawa siber rûja xwe de Ehmed. وامشي وكا واضح وزن يعني الاستقبال كي بناء بدنك محترف بين تشكيل ولاطي خرب بكن داديه خرب بكن بليزن وهر وهاجي هيك الاستقبال خو بيش بخي و Belê. Belê, gelekî baş e.
بتایبەت درێویتیا تەی ئەو قەساڵان دە لیستوکا گوکێدا یعنی کی پشتگیریاتە کرد کی داماتە کرد divê lîstokê da بەلی ماڵبات ئەمە دێ بابێمە و خۆیمە برایمە هەموو کە شتەبانیان بکرد هەواڵی مێژی و کاپتێنیمە هەموو کار شتامە بوون ji ڕۆژایەکی حتا هاژی ئینشاءالله مێ بەردەوام بن di malbatê de tenê tu dilîzî yan hinek dîtir hene dilîzin نا بەس ئەس gelekî baş e yanî te got te ew qesal tu dileyzê hûn malbetê piştgiriya te kir te ti jarî qala sporê pêşiya malbetê xwe kirî yan te malbeta xwe bandorî vê lîstokê kirî mesela xuşkê te yan birayê te hene بەلی فتبول ولا وەرزیش هەموو يعني مالبات ئەمە دبێژێ یەکەمی تشت کۆن هەر نێدا لە وەرزیش بێ فتبول بێ ولا غێر فتبول بێ ئەم هەم گرێدای وەرزیشی بێ و هەموو هەواڵی خۆشی یەک فێر دکێ و ئەوژی یەکی دبیرن و کەوێکی فاواتی دما کوتبێ ئەز لە استقبالێکی وەرزیشی مێ فتبولی مە كيف عالمي اشترتي نوغك و احنا كان علمي نظام طورا وتشتينا باش بس اما ورزيش تشتي باش هيك مروف دوري تشتينا باش بله gelekî baş e bele Ehmed tu jî wek lîstokvanek dema tu beşdarî yanî tu derbasî hola werzişê dibe cihê ku hûn mubara maç dilîzin dema maç çê dibin yanî pêşiya ew qas kes mesela pêşiya malbeta te tu çi hîs dikê çi hes yanî te re çê dibin بلي حسب يجي خوشة ويك بحيز دبي صار بوريتا دورياش ماشا سوري عم ليستن باران دعرضي كده قامش لبون باران درسوي رقا يوابون دورياش ماشا سوري از برجال را ديستم لما كون بارد دعرضي كده بو القامش لبو اجناف جمهوري خده جلجي هيز الكرد وهيك بسرد كد يعني لو كوختي هيك بندختا جمهوري خصم بله gelekî baş e ji bo we serkeftin an binkeftina mesela tîma te mesela çûn maçekê we lîstin hûn binketin yan serketin ji bo we pir giran tê yan çawa بل يعني خسارات بنكدن جبالي تشكي زحمتها بس يك مبارك دوا سياجي بالمكافي شوريكي نشكي يك هيجي بردوام بي خو بيشخي كيما خو بيش كبي تمارين خسارة ويفوزي وحتى مرجي شيبو خسارة تو وما بطولة شباب بجستان بله یا گرینگ یعنی سرکفتن و بنکفتن ده هر مجاری ده یعنی یا گرینگ مرو دوج آرمان جی خبر نده دوج هیوی خبر نده وصایه داوی ده تتغازه چه بیجی احمد از فرهاتنا ودكم ساعتها وخش سربي كداون هاتي وأز بيري ما هركز صاروا خبشيني شو هزيش بيشفت بول بي لعبة كجماعية خوشة مروف دوري تشتينا باشتكي حواليكي لعبة كجامعية حواليكي شدبن و9 ساعتها وخش خير هذا gelek spas kem serkeftin işler dğasın دم باش بدارم تو باش بی سلام سرسري باش سلام شلون؟ gelek spas kem navê te bixêr نافي مجوعن ترات استقبال تيما بالفلان ومركز على الملعب اللي serçavan ciwan belê ciwan serkeftin işler dğasın destpêkê quvvet biştere ciwan herî zêde dema ku te dest bi werzişê kir bi lîstoka gokê ku tu hat dilîzê çi bala te dikişînê ودي وقتها عم تشوف بالحياة أنا يعني إبليس كجبر حلم يعني بتم اللاعبين عالمي ناريين اللاعبين الفير اساطير هبون خصوصا بالمكوان تيكا بالنادي هذا شو كان يده مدرس فكر مش لاعبين هاد مدرجي براستي تيما برخدان تيما كله وقت سرتي بقى عائلتي تد مرتاح belê عكسي تيميدن مثلا تيميدن صعوبات تيدن وبرونا مرتاح ايش برو لزاد belê yani dema hûn dilêzin yan hûn perwerdeyê xwe dibînin hûn wek malbetekî nêzî hev dibin yanî belê ciwan herî zêde di lîstoka gokê de yanî dema ku tu derbasî hola werzişê dibe û tu dilîzê bi hevalên xwe re tu çi hîs dikî دي شعور خوش يعني وقت الاسكان مرو بفضل موهبه مرويه يعني بالشعور اخر يخش نهاية ديما اختام تيم العب belê te biçûkanî de dest bi vê lîstokê kiriye
عمري بافي مجي يلعبوا ندربوا gelekî baş. عمري شوكاني من الحاريد ليست شامي بو النادي شامي جي ليست دورا زات الفرجي وانا زبخر Yani tu bavê xwe jî him bandor bû him kêfa te ji lîstika vê gokê te hat yani. Tabii bavê te jî kesîn piştgiriya te kir yani vê lîstikê de. دعم بكر قلكي بتبر ملعبي متخص نادي هذا هاد برم باري هاد برتانية متشجعة Belê. افجي دورا خليست ديجان Niha piştî tu mezin bûye yani. Dema tu maş dilîze yani û malbeta te û bavê te awana te dimeyzînin yan amade dibin tu çi hîs dikî? ليه شعور خوش يعني عائلة مراتي بابي خاصة سر تعبية قاتي حاضر دبا بدافعك جوريت Belê. Yani kedawan yani mirov hêz dike kedawan vala neçû. Tu rêwîtiya wan hîn dimeşîne didomîne. الحمد لله تعبوا بالا نشوف ويعني بابي مخز بملعب وبملعب Kada bavê te sax be, silavê min ji vî re heye ku ciwanek wek te wisa perwerde kiriye, giringî daye wî di milê werzişê de, di milê sporê de. Ez dixwazim nas bikim yani dema ku mirov li kolanan biçûkanî dilêze û piştî ku derbasî ya nedibe yani cihên akademî gelek tiştên guhertin yani. Lîstûka derve ne wek lîstûka hundir e. Ê hundir bi akademiye rêgezên wê, rêbazên wê hene, tarîqa wê hene yani. Dema tu derbasî vê yani hola werzişê resmî bû yani çerî zêde te hîs kir tu berê tê de kêm bû yani te netkarî temam kiribe. بري مثلا اهتمام تنبو مثلا بين ناديون تدليس مدرب تنبو تطور تنبو عملت كيف نادي هذا نادي هاج مروهنا دعميد المرو اما قاربة اجتماعنا مثلا تشيك مثلا اقل شيء Belê. طب بلعب ذات نوك الحاري نوك المدرسية قات بليزة قات كيف نادي كيف احترافي Belê. كفة طبعا Belê. Ji bo te dema ku tu maş dilîze tu tîma xwe yani dema û ser dikefin yan bin dikefin hûn aciz dibin yan hûn bi roh riyadiyê yan rihê werzîşê dibin. ودي روح رياضية هي نابلنا بس خسارنا خوش Belê. يعني انت ما خسرش خوي كيف انا فتنا مبسوط فرقر مالي حتى طبيعي نعيش يعني تبالا تدمينه Belê. بس خسار جنني على الدنيا تباري يعني بعض Erê. Herî zêde wek tê zanîn yani di lîstokê de binkeftin heye û serkeftin jî heye ama ya girîng mirov her hewl bide pey hedefa xwe kefê pey armanca xwe serkefe yani. Tu wek ciwanekî herî zêde lîstokên ku cîhanê de çê dibin yan ku lîstokvanên ku heyî tîmên ku heyî herî zêde kişan bala te dikişînin yan kêfa te jî re tê. ودي تيما عمل سبور تيمك كردية والدوريات انجليزي امجي تيما بالخدام فازن درباسي دوري سوري بن امجي نادي كردي دوري سوري دبن Belê. اف تيم يعني كيف امجي تيجي Kêfa te ji vê tîmê re tê hûn jî dixwazin wek vê tîmê bibin. طبعا امجي جان رفعين شامبيون. درجة ممتاز امجي تخوازن درباسي دوري سوري من هدي دركب من دوري ممتاز Em jî divê hêviyê wê baweriyê de ne hûn jî bibin wek tîma Amed Spor. Belê yani te anî ser ziman te biçûkanî de dest bi vê lîstokê kir û heyanî niha tu siberuja xwe de tu dixwazê bibê lîstikvanekî bi çawe. ودي تخوازن احتراف يعني امجي خو نمي دوري خليجي دوري اوروبي بكودا بهم منو دركب جبر بالعبار احتكاك دوريات تاره كودي احترافي غير Belê. يعني بد وقت بمحطات ان شاء الله ودورا İnşallah hûn hemî hêvî û daxwazên xwe pêk bînin. Dawiyê de tu ji bo tevayî ciwanan re çi dibêje? Ew ciwanên ku dûrî werzişê ne yani tiştên nebaş bala wan dikişîne tu ji bo wan çi dibêjî? Peyamê te bo wan çi ye? ودي بجوار دويم انه قرك على الاقل شيء يعني نه ضروري بوك به كار مثلا تسلي به طايره به حيل رياضات يعني رياضه فر بس المهم تدوري تشكاكه وتنزيكي رياضه برياضه يعني خوش تشكي خوش حياتها مرود جسم انسان جو مرود غيرينه Belê gelek spas dikim serkeftinê ji te re dixwazim di wê hêviyê wê baweriyê de me hûn ê serkeftî derbas bikin ev lîstûka xwe. ساعتها خوش يصير حاضريه و Gelek spas.
سلام باش ویدارم تو باش بی ساعة أقدر من شباش ما شباش گلک سپاس که ممنون ام تناس بکن رودي محمد شريف يسبب اشتاق خاني كما قامش لوجي وقرين يا مناكي أهل مناك همش قامش لنا سر جوان رودی بله رودی تجی یک جل استقوانین بشه فوتباله یعنی برخودانی تجی خورده دیگری به تایبت از غازم ناس بکم جبو تا ورزش تی چواته گرینگیا ورزش جبو جیانا مروفان چیه ورزيش جانا ولا ورزيش جانا بيت قرين ورزيش هر كسيدة فستنش برجو هم ورزيش بينا كارن جانا قدينا هر كس تقازي بقدمة حياته خدات فيكو قسم وشيت حياته يدو ورزيش به تقدم إنسان حموي سر ورزيش ده كرر وهرجو دسبيكا يعني برو شو ورزيش ببلشة و جرينجا أنا كل جانا دم كلكي جرينجا وبيدارم هركس فيجتينا كي مشتاقين كده به بله بله رودی تانی سر زمان گرینگا ورزش جبو جیانا مروفان یعنی گلکی گرینگه یعنی پیوسته هر مروفک بر خوب دا ورزش جبو جیانک به تندرست جیان بگه تو جی وقت جوانک دما گو که دلیزه تو پرورده خود بینه و هوا تو ورزش دیگه کسایت تا بری کتا دست بکر و پشتی کتا دست بکر چه هاد گوهرده دما قد دست بكر بلو جي كرنا كي أزهات ما بين ورزيشة كيف هم قلت كجرته أزهات يعني مشان أخو حمي سربنا كي هاتم قدادن جبرجو هم حمول استكا وكقولتي هم دستك من استكا هيك من حمو تيمك من فجانا ما حتى عم كان في مرحلة شيء عم نقولوا جبرجو عم حجة كلمة حمو بهبرة من دستك من عم بيه كي جيال كان وهروا عم شغال خوانا كي عم بهتر عم حس كرنا ما وعلى قطار بهبرة قل كي باش ده باش بربيك عم تدرسي خبيرتك بله هروا هاجي يعني عم بينا دستك في الشيء وبصرفها في الشيء إن شاء الله بله وهنيدانوش هر كسي رجي هو إيه ماني دست بيجي تشتكر أجيب سركة بله ام جدوی هیوی باوریه دانه کون سرکفتی هر درباس بکن به تایبت تانی سر زمان یعنی تا بچکانی دا دست به لیستوکی کریه جهاز کنا تی زیده یعنی دما کو تا دست به لیستوکی کر و انگو تکت یانه یا برخودان تا چه زور و زحمتی کشان وقتی زنیم دما کمروف زاروف به لکولان دست به که دلیزه و سامراقا خود شد به حیا درباسی یانه یان دبه هولا ورزش دبه تا چه زور و زحمتی دریویت یا خوی ورزش سپور دا کشان بس هيك عم وقت قلت هناك عمل داخل ولا كم عم قبلنا كمولود عم هات من الستيك وكيف ما جرات عم بقى بناخذ بنا تيمك جوا امشي له مستقبلك مداني بشافه هرب عم بنا يعني هي هرب سركتي ان شاء الله فعم حمو عمات من تيمك مديد هنغاني كابتن مروان بو يا تيما روج تسبيكا ما بو عمات من تيمه وهروها ام قريا اب كابتن حتى هنو تيمه فرمان جي بدل تشيبون وكاي يجوانا كي تيما سايج هرب عم نكار مهن تيمه ديج برضو ما نتحوان أم قال كردون فإيش مرة خاصة مجمع إذا تخم قنجونجي بس إنه شنو ما فانا ماني كردون يعني بهتر حجمات كرا فإيدي فاي تيمي بري وكا بري أبي تيم أسايش أو شيء قهدارين ما نتكرا راستي قلت إنه يعني ونا قال لك لازم مجمرة فهنا كدي هابون وعبرتم فرق جداهی دکره فرق جداهی هابو أيوة إيش بري هيك أما خرج فان ما تيمك ما روج نبي شيء كربون دست بيك أمانك حمرين حط صالي بوس شميدا وهنجاني فا عم دست بيك عم ليستن صالك شان صالة يعني حتى شهر صالة شو ليستن هنجاني ما سايش دست بيكر وهنجاني فا حوالنا خال حموش نايتيمه والحمد لله عن تيمه ما قلت باش وهنجاني عنصرية تداني يعني شكل ماج وجه كسر دي تدهبنا وما فيش كاتن في تيجانا خدا وجبرجو خندام أنا كجابو ولعب من دركاتن عم ويتي بسر كاتن جي عم بقران تيمه بالخدا جبرجو حوالي مجبور هبو ففرقتينا قبلنا بدنينا جبتي ما سايش وبيتي ما بالخدا بله بله گلک سپاس دانی سر زمان یعنی تو خوندکاری تدخوینی جی نفسا از خوندکاری روجاوا مهزانی که روجاوا از بایوکیمت خوینم گلکی باشه سالا یکمم حوالي من مرجو حالا از ناقمنا ورزیشه و بنا كده نظمينه بله سرکفتن اشترا دغازم به تایبت رودی یعنی لیستوکا ورزش جی به تایبت گوکا بنقال يعني فوتبول پر زحمت جيمه قال لكن جين لستوكن ديتر يعني اجبر پر تمارين تداهنا يعني پر زور وزحمتي تداهيا واف لستوك
yani نه تنها ماچه که کمروف لی تماشا بکره بازا جیانه آواکنا کسایت امروف فری انسان دیگه یعنی تو وکل استقوانه دما تو درباسی حالا ورزش دبی تو بحوال خوره دلیزه تو چه هست دیگه هست انت این دست بکی چنه هسه دسبيك هو حجكرنا يعني نقبنا تيم ويكاسيكا ونقبنا كابتن ويكاسيكا يعني تبي عنصري اول شيء نبي نقبنا فرقتي نقبنا لاعب دنيا وحجكرنا نقبنا مذهبي بله اول شيء مره كلاعب وكان نفسه ما نكيجي او هذا بشجع نسبيش فنكمنا بجن سر ماديا وهذا ماديا يعني الحمد لله ماشي يعني هربم دستك بن هربم كاري ارياف كان ايش كاسيكا ايش طريقه ام كارن ايش بسكر ان شاء الله بله فحسكرنا نكيجي اول تشي بقولوا عم هم روحك الرياضي قدنا جديده وكحسكرنا نقبنا ما واهتمام ده هبانا فهي بترجي كيف انا جيت من رأي وهم بيتكلم بسكر ان شاء الله بله گله کی باشه رودی تجی وکل استقوانه کی کر جوانه کی کج باجاری قامشلو هر زیده تیمن کو بالا تدکشینن کیفات جرته کجانن راستی كيف انا اجتماع عمل صور اجتماع يزاخ وعشان كل شيء فرمات تای آمد سپر هی یعنی نه بله يفهم قال كشارته فهم راستی بيت عليه حتى اولو اصل يزول وابو ما تابع بيشتكر او شوكه قال لي ماني بيت الجامعه عنصريه طوالتين عشان قال لك جارنا جارنا فهم ناكشين كان بقولوا يعني مواديد كسن حتى عم تدخلتي بيشتدا جيت عن حمو اجانا بس كهنا هذا مش برضو خلي برمانتي بدنا ففرقتي دي سبب دري هاي بس ازهر رجال اسبوع هنجی وقتی ما برخودان حد دکن جاره که با آمد سپور اجی بلیز ان شاء الله ان شاء الله نتواصل اصلا وانا كي اماطين وازهر بيجي از جوار بيجن وان شاء الله هرتل بيشتكي بسكتي گلک سپاس دکم هر بیشتر اجی بله رودی داوی دا تو غازه چه بیشی پیام تاج بو توای جوانان چیه استوازم ام حمام سكتي مثلا وكما دعوين هركس فازي مثلا بي لعبه سكتي فازي يعني استكاي سكتي هرك طموحاتي استوازي مثلا لعبه سكتي وكامل حوالينا بس مش يعني كان اريس سريع وسكي انا كنت فازي مثلا بين هذه لعبه ما ذكر المنتخب ده عم جاي جدا فلعب انا بس تجيبه انه داري جماعه بله ان شاء الله بس كده كلمه بله گلک سپاس دکم سرکفتن اشتراط غازم در هبی جيل دم باشه بدارم تو باش بی باش انتصار ناویتا بخیر محمود لاعبين نادي بالخدان سر جوان محمود بله محمود تجی یک جل استقوانین یعنی یا برخودان یا بشا فوتبالیه تو کجام بشی دا یعنی جی خود ملعب دا کداری دگری جناح ايسر وايمن بله گلک باشه سرکفتن اشتراط غازم قوت داشتره تش کنگی و دست بلیستنا گو که کریه محمود تمنينا دول صاري بو نادي شعبي ده جيل فريق شعبي جزيرة غربي اشتينا هذا حصل بس شارك النادي بالخدام بو صاري بله گلکی باشه یعنی تو بچوک بود تا دست به لیستوکی کرد و حیا نهاد تو دلیزه یعنی هر زیده پشتی کو تا دست به لیستنا گو که کرد چه جیانه تا دهات گو هرتن قلب اشتاتم كورتين ناذكر انه رياضه تشتكي قلقي باشي مرو تي ناذكر رياضه باخلاقي خو قلق كفالي مرو تشي يعني قلق تشتاتم كورتين بله هر زیده تشتی کو جیانه تا داد یعنی لیستنا تای گو که دا و پروردکنا تای بشا ورزش دا چه باندور کر یعنی و بالا تکشان بالن كشان نادي بالخدام تشتي مديد انه ام وقت منا عائلات نتني نادي بري مجي عم توازن بري انا جي صارت شو ام بطلي سوري دركتو بيشام دي ام توازن مشارك ندوي سوري الجامعه اف امجي بنجي انا جو بله بله سرکفتن اجبارات غازم اجی دوی هیوی و باوری دانه کو اف داخل زیبا هیوین کند غازم پک وره هر زیده د بچکانی دا حیانی نها لیستگوان کو بالا تدکشینن یان ماچین کو هر زیده تو لی تماشا دکی کجانن ريال مدريد اي جوز لي كده تماشات كتير عم جرتي
ولعبه مني قركي كيف عم جرتي رونالدو چما اوت ولو جوكانيا هنا يعني وسطا هنا مدي تشبه بله جمع بله كيف عملوا جرات تو جيت غاضبه لاستقبانك بتشاوي جيانا خدا يعني سبروجا خدا يعني حركس حر لاعب خوازن وبيلعب مشهور شارك دوياتي قركي مازنجه بله يعني زانين ظلم بسر ما تيرو جابا يعني داري سبور هذا جبل ناجي امشي يعني خوازن ايش بينا تشترها بله هون چه زور زحمتیان دکشین جیانا خوی ورزش دا یان ام دکارن بیجن دما کوتا دست به ویل استوکه کرو حیان هاتا چه زور زحمتی جیانا خود دید وقت زانی هر مرو وقت دما دست به تشتکی بکه الا راستی زور زحمتیان دی تجی وقت استقبال کنها یانه برخودان دا تجی خو گرتی تو راستی چه زور زحمتیان هات زور زحمتي جمع بالخدان يعني تنب اما بري وينا يعني ايام ريجيمي ده ابحث سوري ده كش واصلهم يعني تشون ملعبها مدينات خصم كش ايجو وانا ذكرين باغي وابو هذا وانا دات خصم ام ظلم ما هذا يعني سيچار سراجي من ريست بشتينا ده حضروش چاره تبني هذا بالخدان بو اما زور زحمتي تنب يعني باش دربين مر باش حوالي مد تشيبو باش بله بله تجبو توای جوانان چه دبیجی او جوانان کو پی تشتن نباش خراب کتنه پی شری تایبت وان باندور کریه انگو مخدرات مادین هش بر تجبو وان چه دبیجی يعني هم تخازن اوجي راستي اوجي سيطرات سر وانا شري تايبات مخدرات وانا هم تخازن وانا يشتري سبوري وقت خبانا درباز كن باش بله گلک سپاس کم سرکفتن اشترا دغازم و دوی هیوی باوری دامه هنه توای هیوی و دخازن خوب بک بینن گلک سپاس ساعت خوش ساعت بینرین هیجا ورزش نتنه لیستوکا که کمروف دلیزه لدوی لیستوکه دا حسکرین و هیوین کج زاروکتیر مزن بونه و گهشتنه کمروف ببه لیستوکوان و دهولا ورزش دا جه خوب بگره به وی آوایی ام گهشتن داویا خلک خو هیا خلک که دیتر ببینه ناف خیر و خوشیه دا